Madan umlingka hakilai blai banwan kan sekla long ka madani lekai baningkong hakathai menlim banyu siang do uplang im bapaka katkum ka juksta menta yakani le thu du contractor papentre yakate ka madan hakajing juro chief advisor jong mentri rangba ba hamle doling ring kat rangba shnong nakathan umlingka u engineer nakatnat sport na lor kinong yelam ka sport club haka step si thoding hakani ka step kinong yelam ka sport club kumju girong bashnong kilapen pau baki kwa banyu I biya kate kamadan kandap nok ham kloi khnang ba ki hybrid bat ki samla kinyo ban yele kai bat bakin num ngap haki wei pat ki jingpin bernya kat ban na kaliang uba hamnen uloong ba unong mi khaman haki snam bala dem ule khun bor ba pan penyo ya kate ka project kumta khmi lenti ba ka jingte ya ka indoor stadium bat kamadan kandap ha ka por ka bapyang hakani kasngi uba hamlen ule thu ru ba ulakran bat ka department kumju yagi contractor ban stang siang no ya ka surak hakate ka thain umlingka ka ban priang ya ka sinat ha usnam 8,000 gigi baru kendak nong hagajingnya dari pakani kebandan kat kham sempur kendak nomor ba dia ni kebandan ni bingi hapon le nong kham tame ni ka plang kani li na ada pertelang ni ka badan mo ban ha yung ni plang ni ap khnang ni ka liur mahinyo thung banyo manyo slap nong kan ni mga plang den dari hagajing siapa yang kebandan ni di ada kan sing ada plang kamna dei than o mo Islam dari mingi ap khnang ya kan ni ka liur benta banyo ya ka hagajing siya ni plang bob Islam ni plang na no begin thung in place order room ni place order no mentang asing try kat panangayawan kat panangilet nangiwan hapu alai panai ting lala yung tindak bi kering ha madan tuni pak hap order mon pak ngi hap order am ni kamde dei bi adol lupa ta nang bi hap order ta ya kan ni kebadan ni hapu alai panai be tamai keban setting bat gi plang hap ipor bat setting yu plang de bunyo rung bunyo setting bunyo tip bunyo bun scam ta la sai la sini da la ka ru long la do yap du embyang nong kata tu ingin hap ni aipor hendak ni. Tung plang long cuta, wat so ini mat ba sisin lah tung plang mong ban ya liak kai ban ni kala jenjar kan. Mahapor ni tung ngam, rawa ya lai penerkam no long kajenjar dah long setting tu plang tu. Bun pelai kita ni lai orang yang ngol di klub dia kata kajingnya joki. Di persiang ni lihat department berkontraktor berpendak kita ke por kan pangila. Di studio tadi madan di stop ni kita. Sports Club BDP Sen Samla Barohan pada engineer dengan sports GE Balong kontraktor. Di kejuan dengan mutasi di Kolong Ba ini pek jadi dengan badan kita ke stadium baru begini finalize jauh di Uplan. Marba project kamdon kajingnya pek lau nu pang tung du lokal ni do Burma grass mo. Dari situ mantap bakal kajing bilang bagian finalize bedan di Burma grass tu kan biar kata ikut sang lawan ni kalau kam kan deploy kumpas sukia ping haru sukia mohon marbangi ora gaskimi mdei nam tajun ru nam ta ki khod di kena samla ki jomi mo kata ai gedik bangsan lagi ni tika jengker pat juga mo koi ba nagliang juga strong bar khoi strong sen semas pas kabar khoi ya terlang berkontraktor bar ke office lalu terlang mut gani madan kamden pan yo ibo ba habesha himesha num koi ke jeng phat mo dia sha sipo di ingin persiam pada aku ka target ke biang ni badan marwa kendap kemadan kate kendap juga kuat te ngambil dia juga kuat kan tiga kuat kena kalau tong ba terlang yang cukup bar khoi koi bala siang madan bong mene temur hafang ke di kini bopri kini larawan kena oleh kah ni kena ongum lo habi pelang ya kata banta te mo marba kani ke aset ke jongpi kani ke badan ke jongpi sambro koi fi sumbar manta ya sa manta kalong junom ni mo te koi pidi bersotnap so sorong ba kani badan ke badan kong tam ban yo ya kani ka natural grass hanne ngapelek kani yang tepo amli papunuru katu kani badaka khando be ham thung plang artificial and natural kani ke badan ke badan kong tam bang pelek ni po umnangka di geskemba dari Trilangi kai kejang nu jongpi ila padet ya ketika kampor babiang ya ke stadium bertumjur ya kene kamadan di nakliang juga ingin ya bodin lang ya terlang bapi kesnong bapi ki kantor office inya monitor lang ya kam kang ba ka kam kedep kapor ka babiang
di kumpulan mata ya persang iban train mata kesong tau hi bro ka bai temne rong la phone ye ko doktor mo baya kene ka stroke jong ka PMGSY mata bangya na do nang tipu sarmer mo klub tata ni yo subha mariarang marko ubrai September Oktober pendap suai kene ka umlangka namar ba ka sundat ka arja armusan kang ba ka nomlong keram kerum jebok song tau ti itla kular ba ke war peslai mariwan mar kamrang ke beneng kentrino yang ke stroke baru kita kalau ke jingya juga kam ketika kalau seru mata kalau ada beli tendar rokoi ketika kam kai next month ke kesangno di doktor kin salot ne doktor rokoi ke kam kesangno di kibabun kam bos nong mot habi terlangken pi kasnong sang samla ke sports club BDP lagasnong ya terlang marba ketika jing bha jong kasnong ibro ko bi ile nam jing bha jong bukul malang ko di bersyukur pi ba ko mandong se bandaru ban mang dia arkro sekolah teron dong set arkro sekolah nam ta badan bat nam ta galeri di sutnat ba kisnong ki terlang bat ni di habang terlang saya kan dan kadon kesnya oh besbo di pi boro di yang kasnong ta ki ba ki thia de kemaran ba blon badan bermonitor kemaran dikirang ba snong ba fix sema lar hai ni terlang hi nam ta jeng ha juga snong di kemungong meneh long ba gidan kam ya ka jing terlang peng baro berkilian ko doktor lei lalong ribi bantrei di bu pot bantung lai banai tu plak ya teteng ngamariang ngtip kadi gin mi pi ke galong ka babha mo ka kam kan de phak por ko biak mo na thai tang kam tai ti da de ni madan di ngatang ni ipik ketika holru marba lawan mo bar kum situ piru ha banai August gen pleno e ko moba do studio moba do studio gen pleno ha banai September nang ta ke jentrei polo satun ru ke tuga stadium ke ba poi prakrur ke kam raya ke ba 100% baro ki kam ki ba lora aku ga kiya sasai tik tu po amalem do ke tigi sering kali poi ke laya sasai tigi sutnat ba ngiho ya ka jentra na po ke babon ki balang tigi karpat dengan jongar kam ya iji mo sebab ban monitor ya ke de ke kam ni ba di kontraktor ba kini lagi ba biang ki ba yes tu iru tadi la da se khap chim khai kai ilam de po ko biang tanam tak jegi ajok sports club kemadan se thaula ken bakshong barko marangas thui ka game sedang ubrai banuan jong pi klem praktis mentoli le bo dia player bebet nuru domdan praktis umdan jengbot umdan di le bo mo te sut ta jegi thai saya kerlang bakshong se thaula nam tak ka marba ngiru yang go ba ki bol ko maka de ga wedding snong ka bet dam bila ka bol ti nang ni khpat ngi nang yo i pakon maka ken ki ho yang chok ka mo